Džamija Hadžimemije Hadži Omerovića se nalazi u mostarskom naselju Cernica. Ona se isto tako u narodu zove Hadžimemije Cernice, znači džamija Hadžimemije Cernice, zbog toga što je njezin vakif u stvari iz Cernice kod Gacka. Ona je napravljena prije 1620. godine. Nažalost, do sada nije sačuvana njezina vakufnama, niti ona ima tarih, tako da ne možemo tačno znati datum njenog nastanka. Ali ono što zasigurno znamo jeste da je ona nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, ona je renovirana 1997. godine i zvanično je otvorena i proklanjana 20. marta 1998. godine. Renovirana je upravo uz pomoć Bošnjaka iz Istanbulske opštine Pendik 1997. godine i rahmetli Hasana Kajana koji su uveliko doprinijeli i dali svoj doprinos, znači u financijskoj pomoći da se ova džamija renovira. Od dana otvaranja u njoj se klanjaju svi namazi zajedno sa mektebom. Ono što je interesantno kod ove džamije jeste da je ona uvijek bila, što se kaže u narodu, beričetna džamija. Njezine džematlije su bile, hvala Bogu Đelešanuhu, džematlije koje su prepoznavale vrijednost islama i koji su to čvrsto držali. Imali smo tu mnogo džematlija poput rahmetli Osmana Elezovića, poput rahmetli Abasa Bošnjaka, rahmetli Fehamete Drače koja je bila u mladim muslimanima. Znači oni su to čvrsto držali i mnogih drugih koji su tu bili svakodnevno i uvijek su imali želju i volju da doprinose. Nekada to možda nekim malim, sitnim gestama, ali uvijek su doprinosili da se sa ove džamije upravo uče ezani, da se uče djeca, da se vraćamo znači našoj prirodnoj vjeri i da se na tome opstoji kroz tradiciju Bošnjaka na ovim prostorima. Evo jedan, na primjer, interesantan događaj, ja ga često tako ispričam za mog rahmetli džematliju Abasa Bošnjaka koji je bio, u stvari on je bio Lakišić, znači iz Mostara, koji je otišao, u stvari njegova porodica je otišla u Jordan. I nakon toga on se je vratio, znači na kraju svog života on se je vratio ovdje zato što ga je vuklo njegovo porijeklo. On je želio da se vrati u Mostar iz kojeg vuče porijeklo njegove porodice. I onda je on stalno dolazi ovdje i stalno je činio geste koje su bile primjerene, znači jednom Bošnjaku koji čuva tradiciju, koji čuva vrijednosti islama i stalno je nešto doprinosio. Između ostalog, on je ovdje posadio i 3 masline koje će, nakon što je posadio, znači, hvala Bogu, nakon nekoliko godina one su došle na rod. Međutim, u međuvremenu on se razbolio i nije dolazio, nije mogao da dolazi, mi smo ga obilazili i tako dalje. I jedno vrijeme dolazi jedan čovjek i kupio je, znači, one košpice sa maslinom. I Allah je tako dao da je Abbas rahmetli, znači onaj koji je u Vakufiju je posadio te masline, desilo se da je on preselio. Ja govorim tom čovjeku, eto, ljudi, nisam te nikad ni pitao, ni zašto, ni kako ti trebaju te masline, ali eto da znaš, čovjek je umro, pa ako hoćeš prouči mu Fatihu. Kaže čovjek, naravno, što da ne. Kaže, a znaš li zašto mi trebaju ove masline? Ja rekao, ne znam. Kaže, ja sam od ove 3 masline posadio skoro 3 duluma ovih maslina. I upravo na tome je primjeru vidimo koliko kada čovjek uradi u ime Allaha Đelešanuhu jedno djelo, kada imaš beričet džemat, beričet džematli, kada uradiš iskreno u ime Allaha Đelešanuhu jedno djelo, onda Allah Đelešanuhu dadne da se to djelo čuva i da se ono širi i da mnogi ljudi od toga imaju korist. Tako je to i sa ovim ovdje džematom i sa ovim džematlijama koji su, hvala Bogu Đelešanuhu, uvijek htjeli da nešto doprinesu. I uvijek je to bilo tako. Ova džamija možda jeste mala i njezin džemat, ali su sigurno ljudi bili vrijedni. Jer vidimo to iz mnogih primjera, eto, od kako se džamija
hvala Bogu Đelešanuhu, ponovo otvorila nakon, vidimo znači nakon 22 godine da su ljudi opet uključeni u očuvanje tradicije vjere i tradicije Bošnjaka na ovim prostorima. Pa to vidimo i samih znači, prvih tih donatora. Znači to su Bošnjaci iz opštine Pendik, znači Istanbulske opštine Pendik, koji su nakon dugo vremena našli svrsishodno da učestvuju upravo u gradnji ove džamije. Znači oni su dali donaciju, znači bili su donatori da se ona opet otvori, da otvori vrata za vjernike. A zašto? Zato što im je to bila poveznica sa Bosnom, iako su njihovi preci prije 100 godina, znači nakon dolaska Austro-Ugarske, otišli sa ovih prostora. Ali to im je bila poveznica njima i isto kao i Rahmetli Hasanu Kajinu koji u biti sa ovim džematom nema velike poveznice, ali je htio naravno kao jedan veliki Bošnjak, kao čovjek koji je htio da se očuva tradicija, znači učestvovao je u izgradnji i renoviranju ove džamije i ovoga vakufskog prostora. Neizmjerno sam zahvalan uzvišenom Allahu Đelešanuhu što je primjetno i vidi se iz džemata da, hvala Bogu, dolaze i nove generacije. Tako da ove stare zamjenjuju nove, mlađe generacije, ali koje su isto tako ustrajne u očuvanju tradicije, očuvanju vjere ovdje u ovoj džamiji. Ono što je najbitnije nama jeste da taj kontinuitet traje, da se on prenosi iz generacije na generaciju. Jer kad imate to u jednom džematu, znači da Islam živ, da on ne odumire, da on se ne ostavlja negdje samo zapisan, nego se on živi. Mi danas imamo, hvala Bogu Đelešanuhu, džematlija iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Znači to su ljudi koji su doselili ovdje, ili su bili ovdje, ili su starosjedioci, ljudi koji dolaze i koji žele da očuvaju upravo tu tradiciju o kojoj smo govorili. Znači, neupitno je da dolaze nove generacije, a sa sobom nose i neke nove vrijednosti, a uz to isto tako poštuju stare. Znači, poštuju naše stare džematlije, poštuju i njihove adete, njihove običaje i tako dalje. Jer to je nekako kod džemata, po meni, najbitnije, da je džemat živ i da on traje i da se naravno na tome radi, da se to nastavi, ako Bog da, i u budući.